चिबख चोमी दुर्लभलाल सिंह या उपन्यासमध्ये नाप्पा प्याओको ची उपन्यास अर्थात् लघु उपन्यास छौ वे पाजु ख नेपाल सम्बर छिन्छस नेपाल लिपि गुठिया लुखा प्याओको ठ ची उपन्यास एटा कठ अंक बनिगो आजु कठ ठौ ठ ची उपन्यास नापाङ भो अर्थात् च्याप्टर बन्टेना ठो उपन्यास समाज अस्त व्यस्तता सुए मुफिया ठम फक्को समाज चोपी मुनुटेट चेतना बिगो ठुकीको कुटा नाचम छम पात्रको बाखन दुठिका टौडो थजापि पात्र त समाज यरा करा खण्डो ठो सफै बारे नाजाम जनकवि दुर्गालाल जो ठो सफ्टी ठर्चुयाटया दिगुडो ठुकी छम सशिउम मध्यम वर्गीय यमिय नुव ठुडीगु बाखण्डो समाज विसंगति खना हिचाम तर समाधान निम्ति हलेजको लबिया स्वा भएकटा आबुम सुधार बारे कोचीको पावुटा छुमी यंका टम वर्गीय विषमतै मु हालुइका पावा मोसौले ठग टजीको प्रतिबन नौ डुए लफ्री थे सुका कन्ना चाहिँ फुक्क जीवनिया दिपाकाम टुयुकाजी बुनि बहगु बाख आ भने थो छि उपन्यास नापाङ्गो भो चिकुला सुटेसिया इ खसो टम्म फनाचुन भरिच टापखे छु खनमरो अबले छम्मनो लु हिटी ठावला व गान याटौडु गाइडियन छको ख्वाउस पाछ्याटौडु अ ठाव मेसि मिका धररे कोसन जुवन व अनछम्मनु दना चोफना चौं खन अले वे मुटु वहे मचाक चलाउन ले एन चोफना चौं मनु अन चिलामो व चोफना चुन लु हिटी ठाव मनु ट प्याउल थे अप छ कया केका छोट अप चोफना चौं मनु टुटी सलाट चोफा गका व मन ख उखे ठुके सुल अले व ठट अपा केको मनु खंकल वे ट प्याउल छगोले खिचेट थे ठट हकुगु अले उकिस अपा केका हौ टय हुले वे पला वो गान्या ट मुनु पाखन्या त वे न्यन छनु वो मुनु स खेखेलुल छा अपा केका ह अपा केका हमना सुरेल छन्ट केको मोर जी वले छंगो बानिएट केको ख उजो ठा चुफा मुजु रका सिक चाक यागो आम छंगो बामलागो पोट केको ख जी छन्ट केका उल मुखो वो छंगो ठा खलसा वो मुनु ट जरंग होला वो छंगो ठा न मुखो जिगो ठा न मुखो छिउ ख मे मुनि मुटो खव बिनाउन ओके फर याउ छंगो न अधिकार मोरो जिगो न अधिकार मोरो मंका जखे व ठा बास छमुनु भिंकु टोटा म भिंकुको अधिकार मोरो खिचाट है हकिमाल लेसा उपच कोमल जुला छ्या लेसा तया माने मुजिया अपान केक मल ओइ मुटो अठे चलाउन इबि अठे हाला चोमले अन छमनिम या यो क्वे मुनु त मुन पुचला छमनिमेस न तल छु वे न पा हाला चोङ जुइ ठट वे टापिट व जुएपिया मिखा सोल उकि व छमेस्ट मसिकल वो मुनुटा टुङको सुया व अनुमुना चोपि सक्सिन ट्याक टाल काका ठमुनि जे कार्य मल नटर छ ठन ययठे मोटर दुठ्याक मन्याई ययठे पोसटे मन्याई अले न्यनी लाठे खिचो फा मरे वइ खञ्जना वो मुनु इटम ट कन अठे इटम ट कम वो इटिटि नि लाहल न्यु वइ मुट्न चलाउन ख जी छिम गटलाग सुय मफो दे चुन्याग जी सुय मया उकि ठन फरिया अझ ठुटा खिकाम गयना छ उल जकल छु ठो डेया त विकसित खिकाम गयना छ अच्छा हा वो मनो होल चीको अन प्याउन वो घटना सुयाचमा पनि पुचले निम टापा मिट अर्थात् विदेश त डुज्या छन पोखरा वन्ट बस पाकी सोच छम टापा मि ठ पासेटा टाल नेपा मिट सापे खच्च पुष्ट ऐतिहासिक ठा मरा डेग मरा सटक मरा न्याठा सो फोर गन चोफना टस गन खिफना तै गन मुआ खलसा गन कोन छ वासा तै ठुम पोय बामला यठा नल यठा फाट टोटा टपि पोस्ट थे ख छ टाउ ख पासमेसिउ मुट चल ठन्या पे पिम न्याम वेन्ट प्यावल टासा नेपा दे टाठे सुन्दर जुइ मोक्स ढे कुशी पोटी फुजी व मेमे पे फरे किटे मारेलाना नेपा मिट पका पक ननाउनी नि न्योनी लाकको न्याठा लासा वाछेको बानी छन ठन महा लोए त सटिटनी मा लोए मोसा ठन चपे मुनुटे बिचाहा फर्जा ठ लवाना सिदैटनी तर हरा हाला च मुनु ना ख टुयुकाजी वो टुइसे चो स नाइसे चो थे स्वभाव न नाइयो वो नाक गस्न मुजो नुन मुजो मडिक सलक वना फुर्टी दु वइ ट्वा बाइ पि नप मान मिजास न बाला गुली जना वटा सक्न टुयु डाइव टुयु काजी दका हनुबन टेया सटी उज्या छन वो बनाटो न यको दुराई ऐसा गुली बनाटो ख वो टले चो पिस मुसु वइ चोसन साप न्याटाई वना टले चो पिस मुसु वो उस्तो टले मुचो अपो जना वइ इ पाँच पिन्ठा व टापले फुटो ह इ पा यसान सन जको वइ टले चुनीको जुल ह
इपाइना दक्षे मरुवा कलाम छन सकले उनी मानिठा याक्न वन अबले निसे टुयो काजे जीवने यकुया झुपावला एकान्त प्रिय जुल टुयो काजे गुब्ले टली खौ बेले कि आचुनीको गब्ले किपा कि आचुनीको यकुष्न ख तर हराम टुयो काजे मांका देठा छन डेगै टथाजको गया ठाउँ टुयो काजे मिखा छम ग्वारमा फगि लाटे लाट व देठा चाकले मिख भयल फर फर्कन छक्ल वे कुन कुन टप्यावल व सया मुफ्त काचक वन कठ व फगिन फनाट ढेवा जाकी लाका गया सटके होला बिल फगि व्या व्या खोल टुयो काजे फगि त निठो सुटो दाना डाल फोन फेक्ट छन् त जी बियाटीको मुखो फना मुखो जाइना ने सेक्ट बियाटीको ख फना ने पल्के ठुमा जाइना नैला उल्टया व फगि लपुजना सरके व्या होला वो सोया डेके वइम छम बाजेटी व मिसा हाला हाला आगछि अटना याटेको त छिम यमचे त बच्चा दही मैले डे मानी ओ मिसै खन्जना टुयो काजे पाली निसे टप्या होला आम जाउ दय मायाला फगि त टमाटम दया चुना जोगीको दय माया समाज ठजापि टोट यको डेंगुला एन मगानिका वेग सछिना चुना असा माथे त समर्थ याग मुसो असे झनि हिन याग आम जागु मतनाला फगि त डेको कारखने जाबजो ख उडारी जाब मोहो जामयासे भ्युग जामयासे फना नेगो कला दिनिपि ठजापि फगि त गुल्नी के का शाना छ मनि इ नुगले पच्च हिए मोरु खनि मिसा जुए पिगु मिखा सोला छु नुगले हिदुसा बियादिस छु सर्वे जिता छुवास्ता तम उल्डेया टुयु का जन टुपिकया ठम डेगले बम्फु न वो मिसा गजाम वेल्या ठ टाटा द्यफुया हुन वइ खटाया द्य कोठा चुनाचम द्य पाला न वो मिसाइ त टाला वेक छटी वे मखो छि महे मुसुनि वेकै त मुसुस अष्टया दिग्न मखजी वो फगी त जगा वेकला गुली मटना याना दि थ मचै त थे ऐसा फगी मचा फना नेगो टोटु गे मखो फना नेमाक ठो डेग सुजुक जिया त जाबियाली हासपस नप टे त ढेव बिल तर मचा खथे मक्थे थे लछिनिलटी या त अनली मै त ठौ ठटी फना चुङ खना टप्या वलजी उल्टयाली देव पोला ख पूजा प कया देव पूजना बिल पूजा व प्रसार कया उ मिसा हावन संसारे गजाग जापिन जको मुनुट देय खनी मांका डे थासा वम टुयो काजे मो ज्याचंग छो पस न्यन छन न्यना सोले पस व मच व पस ठुवाइ दठुइ लफ जुगु ख व ठिकल पस व मचा ढन मला भान मिठा सिक ठिके जुल ढका ढल ढका पस ठुवाला ढलाठा डठा का हु ढका चिनि लका काबले चिनि बय वटा अले वा चिनि मुना यंगे टेबलिटी बि मुखो ढका पस ठुवा टी नुल ह टेबलिटी मोबिस पस छका बि ढका मचा हाल ह खन्जना चम टुयो काजे मुटो वहे मचाक चलाउन हाको बन्जा या दया मुख ठुम फि वगो जो वपि मरिया मुख न्याठे आसा जिउरका चुए धाओ वइ खन्जना पसलटे ट प्याउल अनि मुना चोपि मुनुटे जोस प्याउल टुयो काजे छौया सूर्य हाला चुन जन्ट ठगै नाना जेले मलाउली ठुम फि चरको जुगो घोष न कि फया मुख ठुम अभिमान वो अठे हाला चौले अन महाट अर्थात पुलिस त पस सुना लुटे या ह टाटा कठि संकु बुह न्याका होले द्वावला माट खनुवा टुयो काज बाकी पचिन सुया केन माटे खन्जना इमुको पसुया हिमी चाम टुयो काजे पस ठवाला ठपाकी पचिन सुया पाया खना सया मुफ्त नप नप माटेस गट्टा जोंगु चल ओ छटपटे याना हल माटे टेपि शान्ति सुरक्षा लाई क अशान्ति लाई मुखो माटेस घोष नया अपराधी पोन लिगु मुखो न्याय पोन लिसेकमा ययठी जिगु माटे जामुखो वइ खन्जना माटेस उता कठी मुइकल वो हालाहा चुन माटेमा डर व त्रास महांकाल जुइदै मुखो वइ त डागु व हागु सुय मोपिया मेपिना हाला हल माटेस सक्षट खानाली टुयुका जित ठाना यंगल ठकै नकले नपांग च्याप्टर ठनिया को चला